ker ti komp dobiš not na pregled, ti morajo dati ven omrežno kartico, ti morajo dati ven kamero in ti morajo dati ven mikrofon. Aha, okej. In za Bluetooth ta čip, ali kaj že not, plato eno tako mehno, kaj je za Bluetooth pa za Wi-Fi. Itak pol nimaš Wi-Fi-ja, nič ne moreš loviti, ne? In sem jaz uspel pol prek te možnosti, ki sem imel za prešvercati stvari noter, sem dobil dostavljen isto od Hoferja, taka bela škatla tako za Wi-Fi. To sem pol predelal, polnilc, in ker je bilo na 12 voltov, sem predelal in da je filala luč na stropu, smo pol vmes so nam spremenili in dali tisto luč dol, 2 luči sta bile, starinske take, ki imajo ventilator, da kao malo hladijo, in luči ene stare, tak luster, en str, to so nam zamenjali, ker so prenavljali takrat WC pa kupalnice in smo dobili te LED luči take, ampak ko si jo dal dol, je bilo dosti placano, da daš Wi-Fi in da pač da ima cela soba Wi-Fi, ne, in skozi konektan in pol noter. In zdaj, ker pa pač imaš Wi-Fi, nimaš pa omrežne noter, rabiš zdaj za omrežno, rabiš pač omrežno kartico, ne, tisto. In so se prodajale že tiste, ki so na USB variante in ki je čist tanek, čist mehen, še zmeraj jih imam nekje full, ki sem imel prištiman za vnos noter. In to, kar sem dobil, prešvercano tisto, ne vem, teh 10 komadov in sem pač razstal v tem, s katerimi sem bil noter. Vidim, da je napisal sam Wi-Fi tudi. Pazniki vidijo. Res je, ampak pazniki so imeli ful strogo, kar se tiče telefonov, pa uporabe telefona, no, tako da noben ni bil vezan na Wi-Fi pa isku, pa tudi ni bilo tako, to so res debele stene, pa pazniki imajo sobo ful nižji dol in ni ta Wi-Fi lovil tako. In paznik je prišel v sobo, kjer bi mu lovil ta Wi-Fi, ni imel telefona pri sebi pa gledal, ne, tako da razumem vas vse zdaj vaše teorije, koliko je to res, koliko je res. Jaz imam slike, kako smo imeli routerje not pa vse, ampak ja, razumem vas. V glavnem, in jaz sem pol recimo odkupoval od folka stare pokvarjene USB ključke in jaz se spomnim, da sem kupil enkrat, mislim, dobil za ston en bel USB ključ, ki piše gor Toshiba, pa ne vem, 16 giga ali 32 giga, in sem ga odprl in dal noter ta USB za Wi-Fi, ga skup sestavil, zlepil vse in je pač zgledal kot navaden USB, ne. In te pazniki, recimo ta Miran router je že bil toliko namazan, da on takoj, ko je prišel v sobo, je gledal takoj, kdo ima konektan Wi-Fi. Ta dolg, ne Wi-Fi, ta dolg tale 4G ključ, ker je itak takoj se vedel, da je za net, ne. In enkrat jaz igram Call of Duty in imel sem ta Toshiba ključ za Wi-Fi, ne, in on uleti v sobo in direkt do mene, tako cel vesel, mislil, da ok, najdu gleda tako mene, gleda, vidi un Toshiba ključ, vidi, da je USB, gleda tist in vidi mene, kako igram igrce, ne. Pa model sploh ni dojemu, da igram prek neta, razumeš, tam pa meče, veš, ko se folk pogovarja, ti meče. Jaz pa uno špilam in gledam, kaj je? Kaj me gledaš, a boš igral z mano, kaj boš probal, ne vem. Tako, ok. Se obrne igre, ne. Pred njegovimi očmi sem bil na netu špilo. To so taki zanimivi, smešni momenti, ki si prav rečeš, hudo, pač ni me dobil